Om Swastiastu. Kecunuk malih sareng titiang Permata Dewi ring melajah basa Bali. Sedurung ngawitin pepelajahan, lugreyang titiang aturang para mesukseme majeng ring ide Sangyang Widiwase, seantukan antuk asung kertawara nugraha ide irage preside kacunduk ring melajah basa Bali puniki. Om Awigenamastu Namo Sidam. Rahinene mangkin irage pacang melajahen indek materi kelas kalih inggih punika basa alus adan buron. Wenten tetujon pepelajahan indek adan buron puniki inggih punika alit-alite uning indek basa alus adan buron. Sane mangkin pacang kekawitin indek buron ka pertama inggih punika kedis. Kedis basa alusnyane paksi. Inggih alit-alit pastike sampun nuning napi nike kedis utawi paksi. Kedis puniki biasanyane makeber ring ambarane saantukan kedisipun meduwe kampid. Selanturnyane wenten gambar sampi. Sampi basa halusnyane banteng. Banteng puniki mebatis papat, mewarna coklat, tur amah-amahane padang utawi rumput. Niki wenten gambar ikan, gambar B. Basa halusnyane mine. B puniki hidup ring iyeh. Selanturnyane wenten gambar cicing. Cicing basa halusnyane asu. Cicing puniki mebatis papat, tur amah-amahanyane tulang. Nah niki wenten gambar bojog. Bojog basa halusnyane wenare. Bojog puniki hidup ring alase. Selanturnyane wenten gambar lelipi. Basa alusnyane ule. Inggih alit-alit sareng sami nenten dados makin lelipi saantukan lelipi puniki meduwe bisa. Selanturnyane wenten gambar celeng. Celeng basa halusnyane bawi. Celeng puniki mebatis papat, tur amah-amahanyane dag-dag. Sane mangkin wenten gambar siap. Siap basa alusnyane ayam. Siap puniki mebatis kalih, mebatis dadua. Sebilang semengang biasanyane siap puniki memunyi kukuruyu. Ainggih alit-alit sareng sami wantah sapunika pepelajahan indek basa alus adan buron. Sane mangkin ibu pacang ngicen soal utawi tugas isinin cecek-cecek beten ene. Soal ka pertama, buron ane bisa mekeber. Nggih, buron ane bisa mekeber napi dagingin di titik-titik. Selanturnyane nomor kalih bojog basa alusne. Kaping 3 bawine mebatis. Nggih, titik-titik indah yang cawis. Buron ane memunyi kukuruyu. Sane nomor 5 lelipi basa alusne titik-titik. Nggih indah yang alit-alit sareng sami cawis utawi jawab soal puniki. Ainggih alit-alit sareng sami wantah asapunika pepelajahan indek materi kelas kalih inggih punika basa alus adan buron. Dumugi pepelajahan rahinene mangkin wenten pikenohnyane majeng ring irage sareng sami.
Titiang nunasgeng reuneu sinampure yening winten iwang antuk titiang ngaturang pepelajahan rahinene mangkin. Ainggih puputang titiang antuk parame Santi. Om Santi, 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 Om.